To je ono, u principu jedna zaštita. To je tu. I recimo može se pogledati. To je ovo tamo. To su Ja se sjećam mogu lica, Evo, dragi prijatelji, večeras ne samo Trakošća, nego od naše kolegice, ja bih rekao iz branše, Dijane Nazor, lijepo ime, još ljepše prezime. Dakle, drago mi je da smo se sakupili, vidim svi ste nekako ljepši nego inače, možda je to zbog maske, ne? Dakle, ova složena situacija nas nije obeshrabrila i mi smo sukladno jasno dogovorima koje traju dosta dugo odlučili da ipak ovu izložbu večeras otvorimo, prikažemo i da ja se nadam da će, kao što je ovih zadnjih tjedana bilo dosta ljudi u Trakošćanu, da će biti vrijeme tako da neće biti totalni, što kažu, lockout i da će svi oni koji večeras nisu ovdje biti na neki način oduševljeni. Ono što u ovakvim prigodama ja ističem, dakle mi kao ustanova, kao dvorac, osnivač kojega je Republika Hrvatska, imamo urednu galerijsku djelatnost, dakle svaki mjesec ili dva, u zavisnosti od kako interesa, tako i ukupne situacije, otvaramo takove izložbe ili slične izložbe, tako da je ovaj dio galerijske djelatnosti večeras u okviru našeg ukupnog kulturnog programa u Trakošćanu. Moram reći isto tako za one koji su možda prvi puta tu, da mi godišnje u vremenima dok nije bilo ovakve situacije smo došli gotovo do 150.000 posjetitelja, u sam dvorac blizu 100.000 i ove godine u dosta složenoj situaciji ćemo doći vjerojatno tu negdje do 60-70.000. Dakle, broj i dalje nije zanemaren. Evo, toliko to je nekakvoj općoj situaciji, a o samoj izložbi, autorici, ja ću zamoliti moje susede u ovoj strani dvorane. Dakle, profesorica Branka Hremnjak će reći nešto o samoj autorici i o izložbi. Hvala lijepa. Evo, imali smo nedavno u Zagrebu jednu priliku otvoriti izložbu Dijani Nazor u Etnografskom muzeju koja se odnosila na nešto potpuno drugo, na njen pedagoški rad. Donacija dječjih radova. Samo hoću reći o širini njenog djelovanja gdje je Dijana Nazor pokupila dosta priznanja i nagrada. Ovdje večeras se radi o jednom potpuno o izložbi koja nije doista svakodnevna, jer ono što vidimo samo je dio onog što ne vidimo. Jer ta igra vidljivo, nevidljivo, to je ono što ovu izložbu čini posebnom. Istražujući i zapravo doktorirajući na temi infrared slikarstvo kao, ajmo reći, učenica Nadi Življak, koja je to prije 10 godina počela istraživati, Dijana Nazor sve više i više daje smisao tome da imamo dvije slike. Jedna je za naše oči, a jedna je za tehnološke naočale. Te tehnološke naočale, ove čitače, ove kamere,
Vjerojatno će jednog dana biti potpuno neka normalna stvar, imat ćete aplikaciju na mobitelu i samo ćete doći, čitat ćete. Šta ćete čitati? Čitat ćete onu intimnu stranu, onu koju autor, koju slikar, umjetnik nije želio reći na prvu loptu, na prvu ruku, nego ju je sakrio iza za znatiželjnike i za one koji zapravo žele znati više ili, ajmo reći tako, otvoriti korice, slike i vidjeti šta je unutra. Dijana Nazor je ovdje nama poslagala misli raznih teoretičara povijesti umjetnosti koji već dugo zapravo, ajmo reći od početka 20. stoljeća, lamentiraju o tome što je vidljivo i što je nevidljivo, misleći pritom ponajprije na simboliku, na metaforu. Dakle, da svaka slika, osim što ima svoje boje, kompoziciju, ritam, jaka je na ovaj ili onaj način sugestivna, ima i onu neku drugu dimenziju, onu duhovnu. O tome oni govore. Ali nitko od njih koji je ovdje citiran ispod ovih slika nije znao, nije bio svjestan da ćemo mi u 2020. imati ovakvu izložbu koja nije samo, dakle, teorijski govori o vizualnom i nevizualnom, vidljivom i nevidljivom, nego je to i činjenica, to je fakat. Mi doista svojim očima ne možemo bez kamere, bez tih čitača visoke tehnologije vidjeti tu drugu sliku. Ta druga slika, to je ta proširena percepcija, to je ono nešto što nas zapravo zadivljuje, da u istoj ravni zapravo imamo dvije slike, a da pritom boje, to bi vam tu tajnu, kaže da će slikarica otkriti svoje tajne, ne znam koliko će, a da vi tu drugu dvosliku, tu drugu sliku morate čitati kroz te naočale koje su negdje portreti tih izuzetnih osoba kojima je Dijana Nazor dala svoj omaž, svoju počast, da tako kažem, ili ono što nas posebno veseli, a mislim da je to na ovoj strani, gdje zapravo su slike tako raspjevane i s ove dekorativne strane, ali ima u njima nešto svemirskog, nešto dinamično, nešto što je lepršavo, a iza su zapravo naši čuvari, anđeli. I Dijana je počela slikati s anđelima i ne znajući tada još da će ih moći posakrivati iza svojih dekorativnih slika. I mislim da je ta simbolika, a anđeli su zapravo jako prisutni u našim životima i ipak nevidljivi. I ima tu, dakle, u tome neka jača simbolika o tome da su nam anđeli skriveni sada u infraredu. Jedan anđel je na ogrlici od Dijane. U svakom slučaju, Dijana vam može reći, ako vas zanimaju tajne toga slikarstva, to je, velim, istraživanje čiji, za sada je to čista avangarda, zapravo ste u povijesnom trenutku prvih pionira, kojih možda ima 3, sa Žižakovima. Dijana je najmlađa predstavnica i najdalje u tom smislu otišla, u tom istraživanju. Mislim da će se to razviti u nešto što će postati jednostavno jedan trend, kao što postoji kubizam ili impresionizam, da će infrared art biti nešto čega će biti puno, a za sada je ovo jedinstvena prilika vidjeti ovakvu jednu izložbu. Dijana, čestitam. Ne smijem te ljubiti pred kamerama, ali ću te poslije. I želim da publika navali ovo gledati, ali velim, ovo je zapravo jako rijetko i jako neobično zaslužuje pažnju. Toliko od mene.